Assalamu alaikum sayıqlı teleseyircilerimiz, efirde Gönül-Gönülden yayınımız ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu belli ekim, onkolog, Milli Hareketimizin faal iştirakçısı Süleyman Cemilov. Assalamu alaikum Süleyman ağa. Aleyküm selam. Süleyman ağa, men siz hakkında biraz endi aytdım ama siz buna ne hoşar ediniz? Özünüzü nasıl taqdim eder ediniz? Bir beklenilmegen sual. Beklenilmegen, men bileyim. Bilmeyeyim. Gerçekten aytganda bilmeyeyim. Ama tabiat çizgileriniz. Yok, kelingіз men onu aytmayım. Nasıl etip? Men özüm ya da yamanlayım ya da maqtayım. Yaxşı. Aysa keliniz bugünkü vaziyetimiz hakkında söhbetleşik. Bilemiz ki şimdi koronavirus ve bizim vatandaşlarımızın ekseriyeti bu hastaga uğradı. Bu hastalıkның xavfi nede? Koronavirus bu endi hepsi bile onu o kadarlık öğrendiler, okudular, eşittiler, baktılar, meraklandılar. Bu virüs hastalığı ama başka virüs hastalıklardan bir onu ayırdı etken hususiyeti var. O akciğerlerge barıp mürekkepliklerin, asложнениelerin barıp en esası akciğerge ura. Herkes bile adamlar çoksa mana bu akciğer yangından akciğer özünün vazifesini eda etip olmağından adamın vücudu gereği kadar kislorod alıp olmağından elak olarlar. Onun için mana en esas çizgisi şu. No, ikincisi bu bugünkü günge yanı bir hastalık. Özünün yanı hususiyetlerinden bayağı hususiyetlerden hekimler tarafından, alimler tarafından öğrenilmedi. Şimdi mana bu hastalık epidemiya vaxtda evet onu öğrenmege, oğa karşı bir şeyler, bir hareketler yapmaya tırışalar. Ama yazıklar olsun ki yaxşı tarafları da var, yaman tarafları da var. Ama bugünkü günge biz bu hastalığın yengdik demege daha erdi. Ama baxdınız Kırım'da bizim vatandaşlarımız toylarını, dualarını geçirmege devam eteler. Mana ekim olarak siz nasıl sizden tavsiyeleriniz olur? No, birinciden bakınız Kırım o bir kiçkene bir yerçik, kurort. Ve çoksa bizim adamlarımız öyle oldu ki mana bu rahatlanganların bahalar niyetelerini o gastiniçni biznes, kurortный bizneske katıldılar. Onun için çoksa bizim adamlar ister istemez bu adamların kurortniklerinin iş görmeye gerek. Ama şundaki vaxtda çok rahatlanganlar Kırım'a kaydan Rusiyadan geliler. Ama Rusya'da bu koronavirüs meselesi de bek mürekkep tura, anda da hastalık bek arta, epidemiya bek balaban. Ne kadar tırışmasalar da o hastalıkın bastırıp olamaylar. Ama bu özümüzün hastalarına koşarakdan, Kırım'ın hastalıklarına koşarak şundan Rusya'dan geliyor. Onun için Kırım şunda bir ateş içinde kaldı. Ve men ne teklif edebilem, ne tavsiye edebilem bizim halkımızga. Evet, çalışmak gerek. Eğer sen bugün çalışmasan, yarın ağzını yelge açıp oturmazsın. Balların bakmak gereksin, aşatmak, içirmek gereksin, giyindirmek gereksin. Onun için ister istemez bizim halk, Kırım'daki halk şunda bu adamlarına rast gelişmek gerek. Hem rast gelişeler, bu hastalarının da rast gelişeler. Mana biz hekimler de toxtamayıp Allah'ın günü biz o hastalarının rast gelişemiz. Şükür Allah'a dan kim hastalana, kim hastalanma işte. Ama daha başka tarafı var. Bizim adetlerimiz evet o bek yaxşı adet. Mana cemaatinen toplaşmak, birbirimizin görmek, o bizge güç beri, gayret beri. Ama men belesem mana bu vaxtda biraz toxtatmak gerek. Toylarımızın. Mana kimge gerek o toylar bugün? Kapalı yerlerde, zalların içine 4'er, 5'er yüz, 6'şar yüz adam toplap. Toydan son, birazdan son, 2-3 haftadan son ölülerin saymağa. Kimge gerek o şey? Men belesem biraz halkımız onu bir düşünüp bakmak gerek. Sen yaxşısı bir talay paranı toyga tokmeda.
яқшысы сен о яшыларға бұл ақчаға бір шей ал, яда бер яшыларға өзері бақсылар о ақчаны тағдырын. Егер бек оғадар той япам десең, авалары sıcak екенде Өзбекстанна ақылымызға кетірмек керек. Яқшы яп сен айса о тойларын азбарда, açık havada, toplanma 500-600 adam, soy soplarını topla, men belesem bir yolu böyle olması mümkün. Son duvalarga kelgende, evet o da gerekli şey ama biz göremiz bütün dünyada mına bu birinci dalgası geçkende bütün dini hareketlerini kapattılar, kiliselerini kapattılar, camilerini kapattılar. Kokten taş düşmedi de, yağmadı. Hepsi sağ kaldılar, bire olmadı. Sen eğer Allah'a bir şey itaat etme istesen, sen içinden et. Mutlak adamları toplama gerek mi? Nafile bizde aytılmagan. Bir adamda dua, 100 adamda dua. Men öyle, bekim men aytkanım biraz yanlıştır ama men böyle yapar edim. Buna teklif etme isteyeyim. Duanı yapasın. Molla'nın yardımcısını çağır, okusunlar o duanı. Kalganları hepsi içinden okurlar. Ama sen dua aşın pişir, niyetlengen dua aşın. Kolun komşuğa dağıt, gene şu dua olacak. Aytan da zemanesine göre kemanesi, oğa göre niyetmek, iş görmek gerek. Cenazelerini alayık. Yazık ki cenazeler de olacak, niyetecek. Ben belesem şimdi o cenazelerge de bek çok adam toplanmaya gerekmiyor. Endi meftanı alıp ketkende bekim yaş kırcımanlar, çünkü yaş adamlar onların immuniteti biraz kavici, onlar azca hastalana. Varsın bir 10 adam, 15 adam varsın meftanı ciysin, gereği dayan bir şey yapsınlar. Kalganları hepsi evde dualarını eterler. Mutlak anda oturmasalar da men belesem mülkündür. Onun için bizim cemaatimizga öyle bir tavsiye. Esinizin toplanız da gerek mi? Bugün siz bir yılın şaşırmazsınız. 200-500 adam başınızın ucuna toplasanız. Ama yarın siz bek okunacaksınız. Eğer eşitseniz yarın sizin duanızdan son ya da toyunuzdan son böyle adamlar hastalandı. Daha da beteri öldü deseniz ben belesem siz 1001 peşmanға келерсіз. Сулейман ағам, я umumen alsақ, мына сіз yıllar devamında ekim olup çalışasınız. Bizim vatandaşlarımız öz hastalıklarını tedavi etmeye tırışalar mı? Onlar nasıl buna münasebetlerini gösterirler? Men buna bu endi Kırımda yaşagan son birinci vaqtlari biz tek qaytqanda bizning xalq bek o'zini sağlığına bakmaydı. Ana evin kuracağım, vremenkan kuracağım, bir şey eteceğim deb talaşaydı. Endi az buçuk ayakka turgan son bakkan soyu baxa, bakmagan soyu bakmay. Ama meni aytmas deyim, o tek bizning xalqqa ait dugul bu, tek bizning xalqqa xas olgan çizgi dugul. O başka milletler de öyle. O'zini sağlığına hiç de muhaytlıqnen yanaşmaylar. Endi hastalık bayağı inkişaf etken son, endi hastalık yaşamağa keder etken son, tek o malde hekimge müracaat edilir. Ya yılda kaç kereler gerek bana özünü tedavi etmek için, özünü kontrol etmek için yılda kaç gerek hekimge gelmek? Öyle bana 40 yaşından son asıl tap Sovet hükümeti vaktına barada medosмотр degen şeyler yılda bir kere. Ama eğer hepimiz biz hastalanamız. Hepimizde bir şey olup geçiyor. Ama biz bilemiz. Eğer adamın vücudu sağlam olsa bir hafta, patlasın 2 hafta adam alsızlanıp yürüyor. Son yavaş yavaş özüne geliyor. Ama eğer adeti üzere dayan geçmesi hastalıklar demek o malde bekim barıp hekimge müracaat etmek gerek. Çünkü gelirler kümerde. Mana men misal üçün bir yerim soğukulda bir şeyde ne kadar vakittan beri soğukulda desem yarım yıl. Dedim sen yarım yıl niye yaptın? Dayangancık oturdum. Ana endi dayanma çare yok geldim. Ana öyle yaptım. İnsanlar böyle. Yazık ki insanlar öyle.
Да бір мевзу ақында сізнен сөбетлешмеге істейм. Біздің ватандашларымыз екімлік зенатына өлі бұйық авеслікнен яна-шалар, оқымаға тырышалар. Ве бақныз өз вақтында Украинада Қырым татарлары үшін театр труппасын açtılar. Бүгін мұнда Киевде olsun, Харьковде olsun, Қырым татарларға өлі бөлік açmaға мүмкін мі? Қырым татарларына бекім Харьков башқа бір ұзақ ерлер керек ме? Біз оны енді çoğtan берлі лаф етеміз, айтамыз. Мен белесем ақыр соңы бекім біз оны түбінден шығарық. Демек, бұл ішлер албарла. Bir kaç kere o meseleler koteriledi, son basılıp kalaydı. Bugünkü günde basıldı. Ama men belesem mına Genический rayonda anda Genический CRB var. Balaban hastahane. Biz onu kaç kere tırışkan edik. Anda bekim azıcık onu kenişletip ekimlerin sayısını azıcık arttırıp mına Kırım'dan kelgen adamlar Ukrayna'nın kıtasına ketmesinler. 700-800 kilometr uzaklığa ketmesinler. Ama keldiler anda bakıldılar, gerek analizlerini verdiler. Eğer mürekkep ciddi bir hastalık olsa sanaviasiya degen bir hizmet var tibbiyatta. Mülkün öde sanaviasiyanın ya da hastаны endi gerek hastahanege yollamağa ya da sanaviasiyadan yetekçi hekimin mütehassısın hastaga çağırmağa, eğer hastаны alıp ketmeye çare olmasa. Men belesem bu meseleni bir unutmak gerek mi? Çare olsa onu amelge geçirmek gerek. Ya тебе университетlerге кірмек үшін Қырым татарларға бөле квоталар кебе системасыны yapmağa bugünkü күнде қиын mı? Şunda mana yakında tek niyetler kene prezident ağzından böyle laf çıktı. Biz kabul etemiz. Kırım'dan başta tek bir 12 institut bergen ediler. O Kıbla taraftan, Cenubi taraftan. Şunda endi anlağanıma göre bütün Ukrayna'da istegen yerine barıp okuma, kirmeye bedava okumağa akın var dep öyle bir ne çıkkan. O yaxşı. Men şunu başlay rahatsızlanmağa. 6 yıl içine, endi 7. yılı ketdi ya. Mına bu işgalden son, erbişiden son, endi bizden 1. yılı kelgen ballar endi institutlarını bitireler. Bizden onların taqdirini bilmeyik. Bizden onu düşünmedik. Ne yapacağımız? Kayda çalışacaklar olar? 10 yıldan ne yapacak olar? Kayda kalacaklar? Mında mı? Kırım'da mı? Ne edecekler? Men belesem bizden onu tubu temelinden düşünmedik. Onu hepsini tubu temelinden düşünüp bakmak gerek. Ve siz Milli Hareketimizin faal iştirakçilerinden birisiniz ve Milli Hareketimiz hakkında da sizden bu mevzunu da götürmege isteyim. Bugünkü Milli Hareketimizin vaziyeti nasıl? Men düşündüm onu, endi çoktan beri düşünüp oturam ya. Her vakit çeşit türlü fikirler geliyor. Bilesizim, Milli Hareketimiz, men böyle karara keleydim. Bekim endi Milli Hareket yok degen managa keleydim. Bekim bireun jana ağırmasın, men endi kartaydım. Bekim Milli Hareket endi kartaydı demeye istegen edim. Yok, o hepsi yanlış. Milli Hareket var. Milli Hareket bekim biraz şunu vaqtlar dengişi. Biz tamam tarihin tirsegindemiz, mına o aylangan vaqttamız. Biz bilmemiz yarın ne olacak. Onun için men belesem Milli Hareket şarayetine uymağa tırışa. Yolunu kıdıra. Mına bakayık, mında çıkan adamlarımız çalışalar. Kırım'da kalgan adamlarımız çalışalar. Tırışalar, çalışmağa şarayetine göre çalışmaya tırışalar. Evet, Ukrayna vaktına yapkandan yapmaylar ama birkaç adamla konuştum, laf ettim. Adamlar tırışalar bir şeyler etmeye. Son biz başka şey göremiz. Şunu bek, çok yaş, yanı sımalar peyda oldu. O da Milli Hareket. Ama mına bu tradisyon, eğer biz tradisyonu Milli Hareket desek, men belesem
Бұл біздің милли әрекетке ашық яңы хан керек. Мына руслар айтқанда свежая кровь. Мен белесем, бізге о етішмей. Ямына бақныз, я тәшібісіні көстерген, оле лидерлеріні тапмақ бүгінгі күнде проблемасы бар, мұна сіз түшінесіз? Мен белесем, лидерлерін тапмақ о қиын ши. Асыл лидер деген ши, біз алайық 60-шы сенелер, я? О малде мына бұл башлықлар, етекчілер, лидерлер, я? Олар үкімет тарафтан не алайды? Тек жөремелер, апслер, артларынан чапқалап үйрейділер, yol қапатайділер, олардың yolын қапатайділер, yol бермейділер. Тек зарар көрейділер үкіметтен бұл лидерлер. Оға бақмадан, о адамлар еп өзінің ішлерін девам етейділер. Соң біраз вақытлар деңішті. Бекім біреулер бегенмес мені жевабым, бекім жанлары ауырар. Ама енді Қырымға келген соң, шо ескі лидерлер қалды, мына бұл ескі партия. Ама сон бір талай яңы адамлар да пейда болды. Эбет, о адишидер. Ама о яңы адамлардың арасына чоқсы алларда біз өзінің менфаатын баққан адамларын көрдік. Рас келелер. О да таби ал. Мен істемем айтмаға, оле олмайжақ. Жоқ, біздің арамызда чеш түрлі адамлар бар. Он үшін бекім арамызда бардыр о лидер. Біз тек оныдан көремаймыз. Дан бекім вақты келмеді, не вақыт о етекші өзіні көстерер. Яғни бүгінгі күнде бұл проблема. Мен белесем проблема, не үшін дегенде бір ескі партия, Мұстафаға, Рефат, Синаверлер, бұл енді білесіз, мен де айтайық, біз енді біраз қарт партияға кечтік. Біздің дүнияға бақшымыз біраз башқа. Дүния деңішті. И мен әр вақыт кемерде түшінгенде, өзім әр вақыт бөле фікір келем аға. Біз бір ескі немелерінен, ескі жесіне фікір жүргіземіз. Яшылар башқача түшінелер. Мына мен Рустемнен, оғлымнен кемерде оле бір тұтышамыз. Тек аз қала көтеклешмеге. Не үшін дегенде, о дегенінде тұра, мен дегенінде тұра. Несілдер ара инқырас, кризис. Мына мен белесем біздің әрекетімізге, егер біз бұл бүйік несілін, яш несілін, орта несілін бір ерге кетіріп олсақ, бір яқадан баш шығарып чалышып болсақ, мен белесем, ондан яшышы олмас. Зиялыларымыз не олай ата? Зиялыларымыз да, мені біз Алмалықта болғанда, Раметлі Ережепнен сая едік, я? Мына біз чапқалап үйре едік, адамларнен қоздыра едік, ниете едік, біз мына бұл қайнаған қазан ішінде едік. Біз оле тасауыр едік, чевречет қайнай деп түшіне едік. Ама бір адым четке ат, анда батақлық. Он үшін зиялылар, олар чалышалар, олар өзінің ішін япалар. Ама олардың сесілері де бүгін кетінде пек, мұны ескендер фазылыны қатырланыз. Елмас, мен бітірмедім, сон біз Ережепнен сайғанда, батласын 1,5-2% адам актив иштирак етеді. Эсасен, кім иштирак етеді? Адди халық. Мына кому кроме цепей терять нечего дейлерді. Мына кімін бір ши жоқ, ол қорқмаға, оны жойма ши жоқ еді. Он үшін олар қорқмайды, эксер еді. Ама немелер, мына бұл зиялыларымыз, яда юқары büyük işlerde çalışkan soyları, олар да өзінің қырымтатар болған ақылында тұтып, гизлиден ярдым етмeye тырышайдылар. Кемерде ярдым еткенде де, мына бұны берем, тек мені адымдан берілгенін айтмаңыз деп ниет еділер. Бұл ватанға мына авдет yolunda böyle faaliyetler olaydı. Ya bugün? Бұл енді башқа меселе. O malde biz
ғұрбетлікте яшайдық, башқа мемлекетте, башқа девлетте, тоқтамай біздің түрткічлеп отырайдылар бізге, сіз сатқынсыз, бірші. Оның үшін бізде насылдар бір ачу бар еді ішімізде. Шынды халық біраз ятышты. Onun үшін айтам да, Elmas, hareket тоқтамайжақ. Тек шынды мен белесем, hareket yolların, usulların bakıp zemanevi şaraitlерге uydurmak керек. Ebet evvelkisi dayın ait деп барып анау бір қапыны сындыр, я да барып бір шын қапат, олеш енді olmaz. Чоқсы яшылар ол шеге бармазлар, yapmazlar. Я сізге өлі келмеймін, біздің халқымыз санки içindeki icretте яшай. Шунды Ана ең esası, мен бекім яңышадырым. Ең esası шунды кім бірінші bu халқын, ақылын, fikrin alıp olur өзіне. Ya da hareket azaların, mına bu hareketin başlıkları, ya da Rusya tarafı, ya da Ukrayna tarafı, ya da başka taraf, ya da Türkiye tarafı. Халық шынды, бұл кені, мен епсін айтқаным, бұл менің өзім fikirlerim. Мен біреуге бір şey ашылама істемеймін. Біздің халық шынды бақымсыз бір toplumға çevrildi. Bakımsız. Herkes öz aldına kaldı. Öz kazanına kaynay. Bir şey айтма korkalar. Açıktan açık başta ebet mecliske bir neme бар еді, bir жетемен yıldızı бар еді meclis, oğa baka edilir. Az buçuk uzun hareketlerin onun doğurta edilir. Şunu o yok. Айтам да, анда Қырымда қалған біздің faal dostlarımız, onlar da açıktan açık енді o kadar etamaylar. Қолынан келген işini yapalar. Ama evvelkisi dahin yapamaylar. Ana şunu bakmak gerek. Nasıl etip bu halkın kene bir yerге toplamağa. Cismi taraftan değil de ruhi taraftan. Яда бір меселе бар. Şimdi çoxsuları çıkmağa mecburlar vatanımızdan, mına siz de çıktınız. Gençler çıkalar. Ve son ne olacak, böyle tendensiya hakkında ne aytabilirsiniz? O da pek kıyın bir mesele. Айтам да, мына шунды сіз сұраған едіңіз институтлар бір şeyler. Мен onun için айтқаным, biz bilmeymiz, yarın biz bu çıkan adamların talihini nasıl çözeceğimiz, ne edeceğimiz. Ya da onlar kalacaklar Ukrayna'da, ahır sonu bir iki nesilden sonra asimilasyaya uğrap ketecekler. Ya da belki onların adları o kadar belli olur, bizim tanıtarlar. Belki böyle. Men Kırım'dan ketkende bayağı öyle laf eşitken edim. Ana hepsi kaçalar. Kemer soyları за длинным рублем бежит деп неткен soyları da бар еді. Ну, herkes, айталар да, каждый в меру своей испорченности деген дайын. Ama мен белесем, маға қалса, yaşlarımızın Kırım'da kapap durmağa gerekmey. Eğer istidatlı ballarımız bolsa, қайтадан biz olarga yol açmak gerekmiz. Ketsin Ukraynaga, barsın Rusya'da çalışsın okusun, barsın Amerika'da, Avustralya'da, ama eğer namlı, endi nüfuzlu bir adam olsa, tek o özünün halkına yardım etmek gerek. Ana onu düşünmek gerekmiz. Nasıl etip de bu fikrin, bu adamların, bu yaşların akılına şunu sığdırmekini düşünmek gerekmiz. Bir şeyini aytmaz diyeyim. Mına Axangaran, Almalıqın yarına Axangaran var edi. Ya kichkene bir nemeçik, koyçuk. Ama men nege şaşkan edim, bütün Almalıqın hekimleri esasen Uzbekler edi. Son olar mani aytkan ediler. Bizim yurtumuz Axangaran. Biz bütün Uzbekistan'da yaşayımız, çalışamız. Ama ölgende bizim mekanımız Axangaran olacak dediler. Olar aytkan ediler. Hepsi Axangaranlılar o şeyini bileler. Onun için bizge de tırışmak gerek. Ketse ketsinler. Yol açık. Ama bizim yaşlar unutmamak gerekmeyler. Birinciden olar Kırım Tatar olganların. Ikinciden Kırım oların vatanı. Анда sende villa barım, Seyşel'de bir yerde bir şeylerin barım, adalar satıp aldığım, sattı al. Ama Kırım'da bir
кесек топырағың болмақ керек. Ярын келмешек келіп алмасын да, біздіңкілері мында яшасынлар. Мен олай көремін. Бекім идеалистім, ама башқа жақ көрім. Я хырым татарлықны бүгінгі күнде біз насыл ифада етмек керекміз? Мен о суалын түшіндім, білесізім, менде қаршылық суал пайда болды. Я қырым татарлық бүгін бізде қалдым. Қалды ма? Мен белесем. Мана көрейінді қалмады, адларымыз тек қалды. Ана, ончы мына бұл нас етіп ифаде етмеге, мен оны білмеймін нас ифаде етмеге. Чүнки бүгін бізде қырым татарлық деген шей қалмады. Эбет, біз шынды тек нене қопаямыз, я крымский татарин, тамға, чеберек, анда құшақ, қалпақ, ана қырым татарлық онен біте. Ама қырым татарлық тек оды гүл. О юректе қырым татарлық болмақ керек. Аның бүтін юрегің епсі қырым татар болмақ керек. Ана оны қайтармақ керекміз. Біз шынды не yapамыз? Но бекім башқа суалер болар. Жоқ, девам етіңіз. Жоқ, ошынды аман тіл меселесіне кечмесі мүлкін. Әлбет, мына тіл меселесі. Нечін дегенде? Бұл менің суалым олacak еді, яғни тіліміз жоқ. Ана нечін дегенде, чоқсы яшылар, мен оны аңнап оламайым. Атта яшыларын мен аңнап оламайым. Біздің баба деделеріміз женктен сон бір шей жоқ еді. Ама біз тілімізін білдік, олар бізге сіңдірділер тілін. Ама біздің мына мені ақранларым, менден сон сіздің ақранларыңыз не үшін өз тіліні үрмет етмейіп аяқ асты алалар. Мен іч оны аңнап оламайым. Мен неге ачуланам базарлыққа? Бұл тіл мені балама кележекте керек болмайжақ. Ефендім, ханым, бұл сені балаң бір парчасы, айрылмаз бір парчасы, о юрегін бір парчасы. Нас етіп сен болесің. Бұл тілі файда кетірежекім, кетірмейжекім ярын. Біз мына татарлық дегеніміз, бүгін біздің балалар рус болып өселер. Біз оларға рус тілінде, рус, украин болып кете ятырлар шынды. Рус тілінде я да украин тілінде оқилар, лаф етелер. Мен жоқ деймейм. Істесе 5-10 тілде лаф етсін. Ама ең бірінші осы ана тілің. Не үшін дегенде, шынды біздің балалар ят тілде лаф етсе, олардың менталитеті да, дүния бақышы да ят болacak. Onun үшін мен шыны бұға айтмас дейм, жауап бермес дейм, бізде шыны қырым татарлық деген шей қалмады. Мен ондан бек қорқам. Сіз, мен сізні қатырлайым, сіз дайма ана тілімізде лаф етейдің. Сізге мана тілге севгі кім ашылады? Яда сіз өзіңіз? Білесіз, маға севгі деген шейін біреу ашыламаған еді. Мен нечіндір балалықтан, мен біледім, мына менім. Мен деген, менлік деген дұйығы бар еді менде. И мен қырым татар. Бонен болды бір, башқа лаф жоқ. Бұл тіл, бұл мені парчачығым. Не үшін мен біревге ұйып, мына шынды элмас мисал үшін. Мына элмас өзі, мына бұл Алла яратты, боле еті бұл адамын. Ярын Машаға яда Алесяға ошап жүрмейчек де элмас. Элмас мен элмазым деп жүрежек, көкірегін керіп. А не үшін біз өз тілімізін сақлаймыз? Тілімізді насыл үйренесіңіз, насыл инкишаф етесіңіз? Сіз тіл өзерінде или çalışасыңыз? Тілін башта бір, мен мына егер дамбыш айтмас дейм, мына тіл ақында, бала кішкене екенде, баланы тіл білмезлігі, бұл бұтын ана бабаның қабаты. Енді бала мектепке барғандан сон, енді бала кемалатына еткен сон. Енді тілін білмезлігі, енді о адамын шақсын өзін қабаты. Айды бала екенде сен аңнамайсың, енді кемалатыңа еткен сон, енді сен ақылыңа, енді түшінмек керексің. Мен қырым татарым, мені тілім бар. Алла мені қырым татар етіп яратқан, мені тілім да бар бұл дүнияда. Демек мен о тілін білмек керекім деп, тырышмақ керек, өгінедмeye тырышмақ керек. А біздіңкілер үшінді не? Инглиз тілін олайым, қалайым, өгінелер. Керек болacağım, керек olmayacağım o тіл оға, кетежек мо шетелге,
но инглиз тілін мод оқымаған. Мына кімер сөйлер айта, олай yapmaq керек ке, біздің тіліміз мод болсын, өгренмеге. Мен де о қарарға келем. Но мен оны мод түгіл да, мод насылдар бір ашалайжы. Как это можно модным? Мен білесем, престижді, да, вот насылдар, вот оле болмақ керек. Оны біздің яшылар бүгін ғұрурнен ана тілінде лаф етмек кереклер. Ондайын сөйлері чоқ, мына Әзірбайжанларын алайық. Мен дайыма тәжіппеген, қайда олмасалар, олар дайыма өз ана тілінде лаф етелер. Бізде бұл алышқанлық жоқ. Мен білмеймін, асыл мен әр вақыт түшінем ошын, я мына бұл феноменні, қырым-татар халқын феномен, ичті ақылыма ятмай. Мен да бетер неге окынем, хартларымыз башларынан сүргінлікін кечірген сөйлері, чекішкен сөйлері, олар да баса-бас русча лаф етелер. Кімге не избатламаға істегенлерін мен hiç аңлап оламайым. Я сіздің айленізде тіл мөйті бар. Сіз өз балаларыңызбен ана тілімізде лаф етесіңіз. Біз бір вақыт, мына кеде қысқадан, енді өзім ақында айтайым, енді тарихымдан, мен Уралда доғдым. Уралдан көшкенде Өзбекстанға 3 yaşında едім бір şey. Ama мен рус тілін білмедім. Уралда мені rahmetli битам, да бір рус балачығын бақа екен. Ана рус балачығын тілі қырым татаржа шықты. Не үшін дегенде, битам русча лаф етмей бек білмеді. Мен де лаф етмедім. Ama son енді біз Өзбекстанға келген сон, енді балаларынан тышқа ойнама шыққан сон, яш бала бек тез менімсей тілдерін. Onun için az vaqtda енді біз баса-бас енді русча тасырда едік. Ана азбарға кіргенде rahmetli бабам бір кере не еткен еді. Отыртты деді, соқмеді, бір şey не етмеді, деді, балалар. Мына бұл тышта нас тілде лаф етсең, лаф ете бер, о сені ішің. Мына кірдің азбар ішіне, мында қырым татарлары яшай. Анау бізге бір кере айтты, оны бой етті. Но ең esasıdan ана баба, мені анам, бабам, битам асыл русча лаф етмеділер. Onun için bizler için evde Kırım Tatarca laf etmeye tabi bir şey edi. Endi maqtanmayım ama o'zim Kur'an'tam. Bizde ballarının, meni ballarım Ukrayn tilini bileler, Rus tilini bileler, İngiliz tilini, kızım yaxşı bile İngiliz tilini, Rustemde Ogreni İngiliz tilini, ama onlar Kırım Tatar'ın bileler, Kırım Tatar tilini bileler. Ali bugün gecik meni ballarım ozara Kırım Tatarca laf eteler. Maşallah. Yaşlarda o şey rast gelmiyor. Onlar bir-birine hep Rus tiline geçiyorlar. Ama o zara onlar şunu Ali'den Kırım Tatarca laf eteler. Aytam da adamın yüreğinde bulmak gerek o şey. Ve mekteplerden de geldi xorantalardan. Dan bir şey isteyeyim. Bekim vakit yetmesi yok. Buyurunuz, vaktimiz var. Mektep degenimiz ya, men o şeyge bir şey gerek. Mektepte gerek, mutlak. Мен академияда оқығанда бір кере бізге бір hoca айтқан еді, мне нравится работать с медиками, потому что медики смотрят комплексно на все деділер. Вот, он үшін мектепте керек, институтта керек, иланлар да керек ана тілінде. Ama біз тілін балаға қорантада ашламаған жек, қалғанлары епсі бошындан бош. Bir misal getirme isteyeyim. Mende bir vaxtları Kırım'da bir çingene, Kırım çingenesi yataydı. Meraklı şey, onların kartların adı yolu, adları, soyadları Kırım Tatarca. Ve onlar hepsi Kırım Tatar tilini bilirler. Yaşlar endi sürgünlükten son, onların soyadları Kırım Tatarca kaldı. Ama adları endi Rusça. Ve onlar Kırım Tatar tilini endi bilmiyorlar. Son kirem men bu hastaga, sabah yoklap kirem. Қолында торыншығын тұта, бір 4-5 yaşına қысчық, баса-бас бұл қысчық, оз тілінде лаф ете, қар бабасынан. Сон апайын чағырам да дейм, ваш, дейм, внучка на цыганском говорит? Да, дейм. А дейм, насыл етіп, вот мен неге ал барғаным, я? Бақыңыз дейм, сіздің сайыңыз бек аз. Мектеп жоқ, китап жоқ, devlet жоқ. Ama тіл бар. Nasıl etіп сіз сақлайсыз? И ол маға білесіз, не айтқан еді? Руслардың бір лафы бар. Ларчик просто открывался. Ол маға айтқан еді.
егер бала чингене орыс тілін білмесе, бұл айып, бұл масқаралық. Мен бала екенде, мен ақылымда бар, мен барып та орта яшлы адамға бір русша айтсам, мен әлем масқарасы болар едім. Ана бабам да масқара болар еді. А шында орыс тілін білмезлігі, ол бір насылдыр жесарет деген, жесаретке ұшай. Мақтаналар. Onun için айтам да, тілін тек evden керек, evden. Son енді мектеп, институт, мен бір кере оны айтқан едім. Тіл, авам тіл, вот простонародный язык, это о эльмас ташы, это алмаз неограненный. Мектеп, институтлар, башқа институциялар о ташын жүляламақ кереклер, ондан пырланта yapmaq кереклер. А біз шынды бұл эльмас ташын жойдық, бізде о жоқтыр. И біз жоқ шейден бір шей етмей тырышамыз. Мына біздің үкімет нас тырыша, жоқ шейден бір шей yapmaға, ана бізде жоқ шейден тіл жоқ, а біз тілін инкшаф етмей істейміз. Onun үшін ең бірінші мен белесі, мені фікірім, қоранталарға тілін қайтармақ керек. А сон әрбір ocаларға да іш тапылыр, мектеплер де açılır, институтлар да, бақчалар да. А шында оны керегі жоқ. Демек, лаф етмек керек. En esası ana tilimizde laf etmek керек. Mutlaq. Ve daha bir mevzu bugün vatanperverlik hakkında çok aytalar, fesler kiyeler, bayraklarını maşinalarga koyalar. Yani vatanperverlik nasıl olmalı? Böyle elementlerle ya da nasıl? Мына бұл шынды yapılған şey, бұл бір көргізме. Показуха. Эбет, адди ватанперверлікте ошилер hepsi olmak керек. Байрақ та болмақ керек, қалпақ та, урбаны элементлері істесең, бұтылы урба киіп кет, ұтанмақ керек мей. Кені айтам да, тіл. Дин де дүгіл, тіл. Мына халқын халық еткен тіл. Сон енді дин қошыла. Çünkü alayıq Uzbekler de, Müslümanlar, Azerbaycanlar da, Türkler de, başka milletler de, Türkiye tiller. Ama onların, özlerin tilleri var. Din bir, ama ayrı onların, biz ne ayrı deyeti birbirimizden tilimiz. Ana onun için men bekim din erbapları mağa yağış derler, ama men hep bir beliyim, halkın halk etken din dügül til. Din енді тіл үстіне тұрады, енді мына бұл тамырдаш я да қардаш тілдерін бір ерге топламасы мүмкін. Әлбетте, мына Аллаха ялварғанда аты рус тілінде тілін айланмай. Бұл да... Мен де аңлап оламайым ошиын. Мен де оны аңлап оламайым. Насыл етіп рус тілінде қырым татар олып, мен де бұны аңламайым. Я халқымызда бұл меселе бар. Базылары айталар ки, мен мұсылманым, бұл етірлі. Сіз бұна насыл бақасыңыз? Şimdi böyle insanlar çok. Білесізім, бізде бір лaf бар. Азы қарар, çoğu zarar. Мен бақам, мына мұсылманлық, өзінің мұсылман етіп көстермей тырышқан сойлары да, адди дүгіл, керчек мұсылманлықын мен көрмейм. Аз кімде көрем. Енді біздер екімлер біраз психологларымыз. Біз көреміз о адамларын. Onun için керчектен де мұсылман olған адамлар, мен белесім, екі қол пармақларында саймам мүмкін. Мына Киевте. Даже о қадар да болмас. Мен білмеймін. Мен мұсылманым деп айтмайым, көкірегімден ұрмайым. Эбет, мен біраз бір шейлерінен разы дүгілім. Mesela? Yok, mına dinini егер алсақ, оны шыны айры не етмеміз, ama мен разы olмаған şeyler de бар. Мен разы дүгіл демейім, мен аңнамайым оларын. Нелерін аңламайым? Mesela үшін 5 kere namaz kılmaға. Ne için 6 kere дүгіл, ne için 7 kere дүгіл, ne için 3 kere дүгіл, ne için 5 kere?
Махурандан эле Жоқ, жазылган. Құранда жазылған. Жоқ, мен ичте давалашмайм, спор етмейм. Мен ошин бу мевзуға тоқынмас демеген едім, чүнки айтам да. Мені башка шипек аратсыз эти, яғни біз мұсылманмыз дейлер, тил мұйым дегил дейлер, ватан мұйым дейл Ана дейлер. оле айтқан мұсылманларға менде суал, бір суал сұрajam. Ватандашлар, мұсылманлар, демек, Қырым татарларын Қырым татар етіп, bu дүнияға Алла яратқан. Бонен kimse давалашмас. Hepsi, biz Қырым татар, biz Алланы балаларымыз. Ama біздің Қырым татар етіп, бізге Қырым татар тілін кім берген? Алла берген. И бүгін кіме сойлары, тіл мойым дүгіл деген сойлары, олар Аллаға қаршы шықмайлар. Алла бізге Қырым татарларына Қырым татар тілін біліп, беріп, біз шынды бұл намазларға нелерге келіп баса-бас ят тілде лаф етсек, яда о зана тіліміздің аяқ асты алсақ, о Аллаға қаршы әрекет дүгілім. Мен ойлай алмайм. Кені айтам, бұл менің шақси фікірлерім, бекім мен яқышадырым. Эмдимде ушуну унутмамак керек ки динimizde ватан деген шиде бар. Бу да динimizde бар. Ватан, о, мұтлақ. Айтам да, Алла біздің доғырғанда, кенеді Алла біздің доғырғанда, біздің ватаннен дүнияға кетірді, ананен, ана sevgisінен, ватан sevgisінен, әрбішінен біздің дүнияға кетірді. Әрбіші қалмақ керек. Evet, мен де сізнен разıyım. Bayrağımız var, bazıları айталар bayrağımız başka. Yok, bayrağımız da var. Dinimizde de bu şeyler var. Hem vatan var, hem bayrak var. Ben onu tekrarlayayım. Ve biraz siz hakkında da laf etmege isteyim. Bakın Süleyman ağam, ya siz için ömrünün manası bu ne? Білесіз, мен білесем, енді адамın әрбір өмір парчаларында мана, мақсат, башқа ола. 97-ci senege жек, мені мақсадым Қырымға қайтмақ еді. Мақтанып айтмайым, керчектен де Қырымға қайтмақ. Қырымда яшамақ. Қырымға қайттық. Çalışып, башладық. Балалар доғырдық. Енді сон башқа мақсат, башқа меселе тұра. Балаларын оқытмаға, аяққа тұрсатмаға, оларға yol бермеге. Айды, қысмет етсе, ярын оның түбінден шықсақ, шыны көресіз, яшайыш бізге тоқтамайып, проблемалар шығара. Мен белесем, шынды біздің проблемамыз, мені мисал үшін, мен стередім, әбет, біздің Қырым татарлығымызны жоймамаға. Демек, о проблемадан неме дайыр енді меселелерін чезмеге. Тіл, дин, медениет, адамлармен çalışmaға, түшінмеге, насыл етмеге оны. Мен бір şey айтма, мына адамларын яманламас демеймін, айтам да, çok şey yapıla. Ama шынды о yapılған мақсулатын қабыл етмеге адам жоқ. Kim için yapıla öyle bir şey? Kitaplar yazıla, ballar için kitapçıklar yapıla, programmalar yapıla. No bakmaylar da. Bakmaylar. Yani pervasızlıqны duyasınız. Ana onun şunu bakmak gerek. Men mında niye bu yaratkan adamlar yamanlamaz demeyeyim. Olar kolundan kelgeni yaparlar. Olar balaban gayret gösterirler, bir şeyler etirler. Ve adamların da halkın da yamanlamaz demeyeyim. Niçin degende mına bu iki partiyanın arasına bak yok. Mına eğer bolar yaratıcılar kabul eticilerin isteklerini bilseler, ne istegen bilseler, oğa göre çalışsalar, bekim onların işleri biraz semereli olur edi. Ya siz için ömrünüzde, mına sizin ömrünüzde haydeler var mı? Siz
кайделерге риаят этесиңизби? Тырышам. Насыл кайделериңиз бар? Yo, кайделер, билесиз, биринчиден, вакыт bir кайде бар менде, rahmetli бабам айтайды, вакыт. İnsan ol. Мен билесем, вот мына insan ol дегени, o bir şeyin каврап ала. Анда vicdan da бар, sevgi de бар, vatan sevgisi de бар, adamlarga münasebet бар. Men o kaydege riayet etmeye tırışam. Tırışam. Her vakit etem demeyeyim çünkü kimerde istegeninden olmay. Енеге en çok yazıksınasınız? Biz kene men tubu temelinen bütün hareketlerin, şeylerin bilmeyeyim de bütün olup geçken şeylerin numaga bilesiz minekeli biz 6 yıl içine bayağı şeyin gayip ettik. Bir şeyler elde ettik, mutlak, onsuz değil. Bayağı şey etildi. Ama etilmegen şeyler de var edi. Bizge gerek edi o şeylerin bekim gelecekке etmege. Gelecek üçün. Evet, bekim o şey şunda gerek mi? No, yarın o bizge mutlak gerek olur edi. Eğer biz onu bugün yapsaydık... Mesela siz biraz tafsilatlıca anlattınız. No, buna gelecekte bizim yaşlarımızın. Buna şunu biz onların okutamız. Ne yapacağız? Belli ekimler olacaklar. Yok, belli, onların belli ekim yapmak gerek. Onlar özünden olmazlar. Ne için degende şunu yollar kapalık. Buna bu yolu institutun bitirgen ballar misal için internaturaga kirip olamaylar. Kanun kabul etildi. Kanun boyunca her bir şey temiz, her bir şey yakşı. Bar kır, seni kabul ederler, kabul etmeyler. Bek kıyın ballar zornen yer tapalar. Neci ballar internaturaga kıramadılar. A son dan başlanacak iş. İşke de birevin beklep oturmay. Ama bizde öyle bir gaye var idi. Ben bilesem hep bir erte geç buzağının tubundan çıkma gerekmez. Bizim ballarga kvota yapmak, yetekçi institutlarga, yetekçi işhanelerge kvota imkansız bir şeysiz institutunu bitireyim. Ana yetekçi institutga keti практически işini ala, ana ameliyatını geçi. Gerek olsa nüfuzlu institutlarda korçalana, gerek olsa nüfuzlu işhanelerde çalışıp tecrübesini arttıra. Bu meni ideya bzık. Baka bzık. Или ideya fix. Bilmem, bu meni gayem. Men ne ister edim? Bizim ballar yarın Kırım'a kaytsa, mına biz soragan edik. Ne yaparıq? Ballar Kırım'a kaytırım, kaytmazım. Kırım'a kaytkan ballar yarın kökreklerini kerip, Kırım'ın sabusu olup kaytkanlarını isteyim. Yüksek seviyeli, bilgili. Ekegende de bir evden eksik olmayıp çalışmağa çaresi olgan bir adam olup kelgen isteyim. Yarın kısmet etse, bir evge hizmetkar dügül de Kırım'ın sabusu bolup kelgenlerini isteyim. Mına bu şundaki menin gayem. Bilmeyeyim. Güzel gayeniz, mına siz Ukrayna'da bu yıllar içinde yaşaysınız. Mına bu memlekette böyle gibi kvotalarını yapmaya imkanlar var mı? Var edi. Ne için var? Var edi. Biz kaçırdık. Biz kaçırdık. Вот siz aytasız, nege peşman edersiniz? Ben aytam da, mına bir misal, mına bu biz boşuyun kaçırdık. A men belesem, azçık tırışsak, çalışsak, onu yapma mümkün edi. Yaşındı. Mına siz bu işin kaynaysınız. Yok, şunda bilesiz, mine kene aytam da, mına bekim dırnagan adamlar bekim ozun üstüne alırlar. Çünkü kimden rast geliştim. Ben kimseni ne cana vurtmaz diyeyim, ne yamanlamaz diyeyim. Ama
шунда енді вазиет біраз деңішті. Кен айтанды, земанесіне көре кеманесі. Шуны бақмақ керек, чаресіне көре, мен белесем ойшын девам етмек керек. Біз шунды Қырымға ерте кеч Қырым біздіңкі болacak. Сіз бұна инанасыңыз? Мен инанам. О біздіңкі болacak. Ама біз анда енді азыр мутехассыларына қайтмақ керекпіз. Мына бұл тіл мәселесі Дания, бізден ғайыры, Қырым татарларына ғайыры, біздің тіл кімсеге керегі жоқ. Кемер сойлары, кені мына бұл мектеп, бір шедейлер, яқана кімсен ағызын қапаты. Кімсен ағызын тікіп қойды, Қырым татар жалаф етме деп. Yollar açık, laf ete laf etmeylерді. Аризаларыны язмаға, бұ да көреш. Білесіз, мана тілімізді müesseselerге, келмеге язмаға, бұ да көреш. Hiç olmadım, onu ariza dügül. Elmas, mına men kelem Kırımға, eğer Kırım tatarı bolsa, men onu Rusça laf etmeyeyim. O mağa Rusça cevap berse men deyim, men anlamayım. Tercüme et. Eğer niyetmirse, bir şey niyetse, men aylanam ondan başkasından barıp alam. O da көреш, озны көреш. Біздің халқымыз Қырымда қалғаны, о да көреш. Ама егер олар шында оз тілінде лаф етселер, оз тілін көтерселер, озын менлік, оны көтерселер, мен белесім, Россия түгіл Америкада шашып қалар. О да бір шей етамыз бұл халыққа. Әлбет. Халқымыз, бақыңыз, бүгінгі күнде озыны сақлап ола ма, насыл түшінесіңіз? Білесізім? Я да жоқ олай. Жоқ, халқымыз сақлар өзіні. Сақлар. Бекім мен айтқанда да бекім хаталар бардыр, Бекім мен істейім анау 100 ел евелкі халқын көрмес дейдірім. 100 ел евелкі яшайшын олеші олмас. Бет, деңші жеміз біз. Тіліміз де деңші жек. Ама мен білесізім насыл істейм о тіл деңішкені, әрбіршен бізді деңішкенімізні таби yolunен, эволюционны. А бөле алып, сындырып да, әрбіршен yok етіп, оны еріні яңыдан, яңы бір нишарет бір ши остырмеге, уродливое что-то. Мен оны қабыл етамайым. Ама бүгін бізге нишарет ши, яңығы неслге адди бір ши деп көрінecek. Күмерде мына кені біреуін жанына ұрмас деймін, генч. Мына генч деген сөзін мен ештімедім балалықта. Яш. Генч асыл ши ерлерде бір ерлерде ішлетіледі. А шында енді генч деген сөз мені күмерде дүгіл әр вақыт қырпала ичімден. Адеті көрішмек ұсыре, genç. Ama bu da olsun. Bu енді заманауи. О адди бір ши. Мен оға талашсам да көрешсем де о кірежек. Енді мына бұл яш балалар, олар үшін о адди бір сөз. İster-istemez мен де оны яны қабыл етeceğim. Evet. Milli gaye böylelikle bugünkü günde milli gaye nasıl olmalı? Ана енді біз ғалба бүтін milli gaye etrafında laf etіп отырдық. Мен белесем біздің халқын milli gayesi біріншіден гайе сізден, менден шықмайжақ. Мұстафа Ағадан, Рефаттан, я да башқа біреуден шықмайжақ. Гайе, milli гайе, миллетімізден шықмақ керек, халқымыздан. Оле гайе пайда болсын деп, әбет енді фаал адамлар çalışмақ кереклер. Халқын арасына іш алып бармақ керек. А мен білесем, біздің milli гайе бүгінгі күнде миллетіміздің сақламаға, озгүнлігіміздің сақламаға. Егер біз оны амелге кечіріп башласақ, бұл milli гайені, демек әрбірші бір-біріне артынан кетecek. Демек біз башлайжамыз тілден, біз башлайжамыз хорантадан, біз башлайжамыз динден, біз башлайжамыз медениетімізден әрбіршіден. О әрбірші анау комплексны кетті, топынен кетті. Onun үшін мен білесем, мен тек бір ғайыны көрем, бұл біздің бүгін миллетіміздің сақламаған. Сіз инанасыз әрші бітежегіне? İnanam.
келечекке насыл үмітлер беслейсіңіз? Мен білмеймін, бұл келечек не вақыт деңішежек, ама мен бір шейін білем. Мен оны бір кере айтқан едім. Шыны мен кейівдем. Настек мен мында ішін ташлайым, мен қайтам Қырымға. Не қияр болса болсын Қырымда. Женг болсын, құрғақылық болсын, сахра болсын, мен Қырымға қайтам. Бұл мені ана топырағым. Егер оз аяқларым мен қайтса, мен қайтырым. Оз аяқларым мен қайтамасам, еппір мен меканым Қырымда тапачам. О мені ғайым. И мені мақсадым. Çok sağ olunuz Süleyman ağa. Allah razı olsun. Bu güzel noktada programımızı yakınlayımız. Biz sizge can yürekten minnetdarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, hatırlatam programımızın musafiri. Milletimizden hayğırgan hekim, onkolog Süleyman Cemilov olgan edi. Bizlerine daima seyretiniz, çünkü bizlerine daima meraklı.